Okay. Reka nongera mbifurize kugubwa neza mwese mukunda ibiganiro binyura kuri Leonda Sport Channel aho muri hose mu bice bitandukanye by'igihugu, baba bari iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse no mu gihugu Kigali. Abari mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane Afurika, abari ku mugabane Burayi, Aziya, Amerika y'Epfo n'iya ruguru ndetse no mu mugabane Oceania, mwe mwese muvuga muti dukurikira buri munsi ibiganiro binyura kuri Leonda Sport Channel ndetse mukaba mwarakoze subscribe kugira ngo bijye bageraho mu buryo bwihuse. Mukaba mugomba gusharinga, gukora like ndetse no gushyiraho n'ibitekerezo byanyu. Abatarakora subscribe namwe nkabwira ni mukubite mubangura kuko hari byinshi tuganiraho muba mugomba kumenya. Iyo wabikoze rero wakanze kuri ako kazogera, ikiganiro tukigikora kimara kugeraho, kimara kwa prodingwa gihita kikugeraho ukakireba, ukaba wagisharinga, ugakora like ndetse nawe ukaba watikuraho n'igitekerezo cyawe. Tuganira cyane no ku makuru y'imikino abavugwa mu Rwanda mu makipe yanyu, haba APR, Rayon Sport, Kiyovu, Mukura, Polisi, Etincelle, Gasogi, Musanze n'izindi. Tukayasesengura tukareba abakinnyi, cyane ko turi mu isoko ryo kugura no kugurisha abakinnyi rizafungwa ku itariki 31 z'ukwezi kwa munani. Bivuze iki? Bivuze ko habura iminsi umunani kugira ngo amakipe abe yamaze kugira gute kugura abakinnyi nabandikishe, shampiyona itangire ku itariki 4 z'ukwezi kwa 9. Ubwo rero buri kipe iri guhihibikana ireba uburyo ki yashyira ku murongo ibyayo, ndetse banakina n'imikino ya gicuti. Amwe namwe murabizi ko afite n'imikino ya Super Coupe, Rayon Sport na Police, Kiyovu Sport na Mukura zigomba gukina ku wa 4. Imikino ya kimwe cya kabiri ku cyumweru bagakina imikino cyangwa se umukino wa nyuma. Ariko hakaba n'imikino ya gicuti iri kugenda itegurwa mu buryo butandukanye. Aha ndavuga by'umwihariko nk'ikipe ya APR Football Club iri kwitegura imikino ya CAF Champions League, aho igomba kuzakina n'ikipe ya Aigle du Congo. Mbere yuko turebera hamwe rero ayo makuru avuga muri ayo makipe yanyu, reka manza ariko ni nagidi muri Premier League. Premier League yaratangiraga, amakipe amwe namwe tangira bayatikura. Ayo twari twiteze ko wenda yatangira neza atangira nabi, uretse ikipe ya Arsenal twababwiye yatangiye yotsa ikipe ya Coventry City ku bitego 3-0. Manchester United kuri uyu wa gatandatu dore ngo barayasa we, yari yagiye ku kibuga cya Hull City iyakiriza ibitego 2-0 yatsinzwe mu gice cya mbere. Michael Carrick, abafana b'ikipe ya Manchester United batangira kumwatsaho umuriro bavuga bati biragaragara ko rwose uruwa nta kigenda, biragaragara ko utabyimba ikipe ya Manchester United. Ariko wayireba ukareba n'abakinnyi yongereyemo ukavuga utari ku bundi aba bakinnyi nibo koko bari gufasha Manchester United gukina shampiyona bakayitwara, bakazakina na Champions League ndetse n'andi marushanwa yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Ubwo harimo witwa Yuri Tielemans, uyu numwe bavuga bati twaramuguze. Ariko wareba nyine ukabureba ukavuga uti se mukagira Imana mwe, uyu niwe wayamba mu by'ukuri. Ndetse n'uwitwa Andre Santos bakuye mu ikipe ya Chelsea, ariko mu by'ukuri ukabona nta kintu kibereyemo, abandi ni abahasanzwe. Rero ubwo bayitikuraga. Hanyuma indi kipe nayo yahondaguwe n'ikipe yitwa Tottenham nayo Brentford yakiriye iyikocora ibitego 3-0. Iyo ni imwe mu mikino rero yabaye, navuga ngo abantu bavuga bati birakomeye. Nigarukiye Nyarugenge, reka mpere mu ikipe ya APR Football Club. APR ifite umukino wa gicuti n'ikipe ya Al Hilal Wad Madani. Iyi kipe barafite umukino kuri stade ya Bugesera ndetse barawucapa kuri iki cyumweru. Navuga ngo nyuma yo gutsinda Elmere ibitego 3-0 kuwa mbere, bagomba kugaruka mu kibuga biyereka abakunzi bayo, kuko abantu bafite amatsiko yo kumenya ngo nibuze hari akazi umutoza wa fizike yakoze gatandukanye n'ibyari biriho. Barakareba rero uyu munsi. Ariko kandi mwibutse ko iyi Al Hilal Wad Madani yatsinzwe na Rayon Sport ibitego 2-1. Ntago imikino ibisa, birashoboka ko APR yarenzaho
cyangwa se ikanajya munsi yayo, ibyo ntabwo byaduha isura nyayo yo kuvuga ngo bizaba bimeze gutya. Ubundi byari kuba byiza, ngewe ndacyabwira APR ko mwakabaye mukina n'ikipe ya Al Hilal Omdurman. Iyi ngiyi ni ikina muri Premier League, muri Rwanda BK Pro League, ariko nabonye aya makipe ayitinya yo mu Rwanda. Kiyovu niyo yandayanzira avuga ngo dukine, ariko bayitsibura ibitego 5-0. Nyamara kandi Al Hilal yakabaye ibi igipimo cyiza haba kuri APR ndetse na Rayon Sport. Ni umwanya rero wo kongera kureba abakinnyi nk'aba Aman Michel wanatsinze igitego kuri Emelech. Ni umwanya kandi wo kureba abakinnyi nk'aba Mamadou Traoré wa Stade Malien, wavuye muri Stade Malien. Ni umwanya wo kureba Maduzone, ubwo ndavuga cyane cyane ku bakinnyi baguzwe, nawe akarebwaho, ndetse na Hernan Sirwane, hakarebwa niba cya kintu cy'igihunga cyo kuba yaratsinzwe ibitego 5 cyaragiye, akaba yarongeye akaba muke. Ariko na ba Watara na Batogwi bakongera bakarebwaho, ndetse n'imipangire y'ikipe na ritime muri rusange ya APR ku mukino bakina n'ikipe ya Al Hilal Wad Madani. Barakinira Bugesera rero, kuko Kigali Pele Stadium ni gukinirwaho imikino y'abagore, ntabwo yaboneka. Ntabwo yaboneka, bari kwitabaza stade ya Bugesera niyo baza gukinira. Ubwo rero abakunzi b'ikipe ya APR ni bari muri Bugesera simbizi, nuko nguko. Hanyuma rero reka nikoze muri Rayon Sport, ariko nyihuza na Kiyovu. Reka tujye tubone umukinnyi wari umaze igihe witwa Moise Sanja Bulaya, yari amaze igihe yaka release letter ashaka gusetsa amasezerano n'ikipe ya Kiyovu Sport. Yari yarasinyiye muri rwose ndavuga shampiyona ikirangira, nyuma y'igihe gitoya uwitwa Moise Sanja Bulaya yongereye amasezerano mu ikipe ya Kiyovu Sport y'imyaka 2. Ariko uyu mugabo akaba yaragiye ahura n'imbogamizi zitandukanye muri iyi kipe yitwa Urucaca, aho yapfushije umubyeyi we, yapfushije mama we. Ikipe ya Kiyovu Sport bikavuga ko itamubaniye neza, kuko itamuhaye itike ngo ajye kumushyingura. Amakuru akanavuga ko papa we yari amaze igihe arwaye, nabo aracyarwaye, ariko sinzi niba ari byo nanone wabihuza. Ngo akaba yarashakaga kwaka gusetsa amasezerano na Kiyovu ngo ajye iwabo, ariko iyi ni tekinike bigaragara ko kwari ukugira ngo hari idiru yari yibereyemo. Aha bihita binyibutsa witwa Tansere Mosengo ubushize nubwo atagiye muri Rayon, ariko nawe yagiye huti kwaka release letter ngo ajye muri Rayon. Amaze kuyaka cyakoze agira ibyago, abo muri Rayon ntibamwakira, baravuga bati inywa ryawe ry'inzoga turarizi ntitwazagushobora, birangira agiye muri Gorira. Moise Sanja Bulaya rero nawe yaragiye avuga ati ngenda ndashaka kujya kwisubirira iwacu i Kongo, nkaba hafi y'umubyeyi. Yaka release letter mu ikipe ya Kiyovu Sport. Mbibutsa ko uyu Musanja Bulaya ngo abe ni umukinnyi w'umu agent cyangwa se ntibarambwita umu agent, kuko nge sinari mbizi ko birimo niba bifite ibyangombwa. Nge mbita abakomisiyoneri, yitwa Baba Rahman. Uyu nguyu akaba yarigeze kuba na team manager w'ikipe ya Kiyovu Sport ku ngoma ya Juvenal. Bavuga ko ngo ari n'umuyovu, ariko simbizi. Ariko iyo byageze ku mafaranga sibyo birakora, buri wese ko akora idiru ye. Moise Sanja Bulaya rero akaba yaremerewe agasetsa amasezerano, ariko gwa buri hari n'udufaranga Kiyovu Sport yabaga inamurimo, nabyo tujye tubigarukaho. Nge murabizi sinjya nca ku ruhande. Akaba rero yarashesha amasezerano na Kiyovu Sport. Kuri uyu wa gatandatu tukaba twatunguwe tubonye yambaye umwenda w'ubururu n'umweru. Bityo rero akaba Rayon Sport yamutangaje, akaba ari umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport Moise Sanja Bulaya. Ntabwo ndibuvuge ngo ni umukinnyi w'icyatwa, ubwo wenda kubera ko umutoza hari Nyingo Francis yamutoje azi icyo amushakamo. Ni umukinnyi wagiye yatakira ikipe ya Kiyovu Sport, akaba yararataga ibitego byinshi. Mu mwibuke umukino Rayon Sport yakinyemo na Kiyovu Sport shampiyona igitangira, ndavuga umukino ubanza, yageze imbere y'izamu rya Rayon Sport kenshi akarata ibitego bitandukanye. Ariko ubwo nyuma muri phase retour nibwo
hari ingingo yaje kujya mukinishanya na Fidari akabatakisha ari babiri. Mu mwaka rero umwe yakiniye Kiyovu Sport yatsinze ibitego 4. Yatsinze ibitego 4 mu mikino niba ari 19 hafi aho ngaho. Ubwo rero Rayon Sport wenda ubwo ari ingingo niba amuzanye ngo asimbure, niba azasimbura ndi, niba ari we musimbura mu gihe Kamina azaba wenda atari gukina agashyiramo Sanja Buraya, ibyo no kubitegereza buri wese. Buriya nicyo uyu nguyu we ntihagire ubeshyira ubuyobozi, ntihagire ubeshyira directeur technique. Ndatekereza ko iyi ni recommandation ya Haringingo Francis nk'umuntu wamutoje muri Kiyovu. Nukuza kureba rero icyo azamubyazamo. Ubu Rayon Sport igize abanyamahanga 15. Buri wese aribaza ngo ese bose izabagumana? Yego koko izitabira amarushanwa ya Confederation Cup, ishobora no kugera kure mu matsinda, ariko se abanyamahanga 15 si benshi? Keretse wenda kuko igura ry'isoko ritarafungwa, wenda abantu batekereza ko umukinnyi nka Asumani ashobora kugenda nubwo ataragenda, umukinnyi nka Boris Begnu ashobora kugenda nubwo ataragenda. Ubwo nawe uri muri Rayon Sport umukunzi wayo, ese urabona bikwiye ko abo bakinnyi bagomeza kuba 15? Ese hari abo ubona bakwiriye kuvamo? Nawe mu bitekerezo byawe umbwire uko ubibona nyuma yo kugura uyu Moise Sanja Buraya. Ese waramukurikiranye ari muri Kiyovu Sport ukaba ubona hari icyo yatanga muri Rayon Sport abandi bakinnyi batatangaga? Nawe ndagukeneye kugira ngo ubimbwire. Wamuyovuwe wowe uri kuri ukurikira ibiganiro dukora, urabona hari icyo Kiyovu Sport yawe ibuze cy'ingenzi? Urabona yari umwataka wari kuzagenderwaho? Ibyo nawe urabimbwira, cyane ko uwitwa Baba Rahman nyuma yo gushaka kuba yari gukora iyi deal, ntekereza ko yakoranye na Haringingo Francis, ngo yari yabwiye abayovu ngo ko azabazanira ngo uri mwataka w'umugande. Sinzi niba araza, yari yaza. Ubwo rero idiru nyine arayikoze, aramujyanye muri Rayon. Nukuza kureba ese uwazabazanira azaba anganya na Sanja Buraya. Ubwo nawe nabivuze ngo wamuyovuwe mbwira. Urabona Kiyovu ihombye ku kigero kingana gute? Umureyo urabona Rayon Sport uyu mukinnyi niba waramukurikiranye utapfa kuvuga atajya n'ibyo kuvuga ngo Rayon ngo yaguze cyangwa se ngo abantu bakubwire uwo ndashaka abakurikiranye Moise Sanja Buraya. Muri abareyo mwaje ku kibuga mureba uko Kiyovu iri gukina, hari abagiye baza mwaba mwakinye igihe mwabaga mwakinye cyangwa se Kiyovu yakinye n'izindi kipe. Urabona hari icyo Moise Sanja Buraya aza kurusha Nizeyimana Mubaraka. Nizeyimana Mubaraka nawe n'umwataka bakuye muri Marine. Urabona aza gukora ibyo abandi bakinnyi batari bakore? Nabyo uraza kubimbwira. Ese urabona Rayon Sport ikwiriye kugumana abakinnyi 15 b'abanyamahanga? Abakwiriye kuvamo niba iramutse idesize kugira abo yirukana, urabona ari bande batandukana na Rayon? Ibyo nabyo ndabikeneye. Ngibyo rero ibi kuvugwa muri aka kanya. Mwebwe mukomeze mu mwana nanjye kuri Nda Sports Channel mureba ibiganiro nkora, munasukaho n'ibyo bitekerezo, hanyuma ibintu birushaho kugenda neza. Murakoze cyane, amahoro n'amahirwe bikomeze kubaranga, ndetse n'uburyohe bwa weekend bukomeze kuba muri mwebwe. Bye bye, ciao.